uwo mukobwa arenganye naramupfiriye ndamupfira nongera ndamupfira nimva yageraho by'abakobwa n'amashugwe bajyane uzoronka n'abandi oya je kugwa mu rukundo nabi ndiriki umbiza nkubwire nibaza ko atawundi mukobwa jewe ndabonye kandi nzokubwira mbona asanga noko sawa ntacu namba wamupfiriye wewe mbwira ndenda gukorera umuti mbwira ndagukorera umuti abizi je ko bakobwa bose ntongoje atanu umwe nirirwa binani ndamisi ndamva je sinshittinga ntangora ndabizi mugabo umva mbwira jewe umva ndagukorera umuti ashe umukobwa jewe mu minsi ngahe nzo wenda mugushikirije urabizi je ko umukobwa ntongoje amva nta idiri ntirata urabizi testimony nyene ndagutunye ko mundehereza ubikora wewe mijyo diri nta bindi je niyo madiri yiwanje nta mukobwa nyanka basigeze mundehereza shira testimony kenanga ni noti yaye none ushaka ndaguhe 290 canke nzobiguha wamaze kumushira tuvanamo ntabyikingo none nimene niko turagura banze gende mushire ku murongo hamucumbira ko amusize ku murongo cyo ndaguhereza ni wowe ugwaye umukobwa jewe ntago ari we ngenda mugwaye we mpa mahera jewe mumbwira iminsi mbe nzona mugushikirije ntabi base reka ndaguhe bitanu umugabo nka jewe ubona no inoti ya bitanu ariko nawe uragaya nawe no kari wewe ko uri umugenzi cacu na bitanu umviriza fisi ibihumbi imbere n'inyuma ari inyuma ntayari hari zana iryo 10 basi zana iryo 10 banze reke kwanza nawe ntawe ujya mukobwa nta wapfiriye rero iri 10 niryo nari kujya mu biharage sawa mpereza iryo 10 none we twavuganye ko umpeza bitanu wemeza iryo 10 hanyuma ndakugarure bitanu hari bi sawa wewe rero urazigiha wowe ushaka umukobwa nawe nyamukobwa uramubona nzo ngarura imbere yo kuvuga umva wewe ibyo biharage urya utarya gendo gurupe webe wimoshe nta bindi hamumubwire umukobwa amasaha ushakira nzo mukuzanira no munsi uri umukozi cyangwa uri umusuma jewe sindi umusuma wewe twavuganira kuzanira umukobwa hari bindi kandi ujya mukobwa wavuze ko amupfiri ngarura rero bitanu twavuganye wewe genda wimweshe nta bindi hanyuma bisigaye wipanga umubwire umunsi ndakuzanira umukobwa nta bindi nta kibazo cyangwa mugana kuzanira umukobwa hari bindi ryari umushaka ryari ahubwo nawe baho nyene ugakote ufite telecommande akabarakitse nta kibazo je bimiri na kimwe hehe sangapi umviriza aho je twamadura yaje na urahazi hajya nyene isaha none ntubizi ko ntinda kwicara saa 11 z'umugoroba wegenda rero wipange n'udufana naje urazi ko nkunda gafana wegenda ukora umuti hanyuma sawa apana kuzoharura akawampaye nga wari byagenda neza ni n'ibirengezo ukora umuti rero wipange n'ubwire wazi wewe ganda hariya wani wapfiriye umukobwa amagute sister rero murakomeye abandi bose barakomenga eko hanyuma urambabarira ko ndaguteye surprise okay hanyuma nkaba ndaguteye surprise nga ariko ndibaza uramenyereye uranzi ego hanyuma jewe gusa nje nta kumenya neza gusa nama nakubonye mu nzira ucaho uturaho ariko nkifuza kuba novugana nawe bikanga rero no musi niho cyumva tekana nimbe shike mu rugo tuganire rimwe cyangwa abiri eko rero sinzi ko mpaye uwo mwanya kugira tuganire kanene kibazo uri umucamake jewe kwanza banyitwa testimony okay amanani nitwaratia ngambanga nyene okay ndumva ari byiza rero je ntagurambiye cyane tudaciye kure hirya no hino cyamake je ndagupfiriye rero abanda kubona bwa munsi gutambuka ukugenda ugatuye mukobwa ndabona ko yoba yombera mu akambera nyina w'abana banje tugahuza ibyiyumviro rero amba ntabuze ukungene no bikubwira ndabigendana mu mutima igihe kirekire cyane ariko hagezeho umutima utuntura no awutinya atararunguruka yego rero cyumviro byanje cyari cyo urashaka ko twobuze ibyumviro kampeze urukundo hanyuma bisigaye bikazobandanya ngira uzonyibonera nanje urukundo rwanje ruva rukagera aho jewe ndabimaranye igihe kirekire ndetse n'indoto zarabayemo ibyo uri kurabwa ruri mukuru
nukuri jewe biri mukuri ntabwo nuza ngaha ngo nje kukuderanja ni ibintu bimazemo igihe kirekire numva mu mutima byari byandemeye cyane cyo bituma nashingira amahitamo yo kuza kubikubwira baca umugani mu kindi ngo ntawe utinyisha atararunguruka ni byiza cyane kandi urangyoheye cyane kuba nawe wiyuguruye ukaba uciye unyemerera utarinze no kungora ahubwo asha nkora ngaha nukuri pe Imana ishimwe cyane nukuri ndaryohewe cyane nukuri nanje kubwanje ndakwihaye umutima wanje wose yani icyo uzobura guhera itariki y'uno munsi icyo uzobura cyari cyo cyose nukuri uzumbwire je nzokwemera kugikora aho ndakubwije ukuri umva ese ho uranyemereye kuri umwanya nyene ko izina rihinduka taguswa guhamagarana amazina numva no guhamagara sheri shushu ni bisabo Imana ishimwe cyane rero sinyorandira muri byinshi ndazi ko ndagusanze uri mu dukorwa reka mbanze ngende yamubisigaye reka utore inamba yanje ya phone hanyuma isigaye turaganira ku phone cyo dutegura undi munsi tuzokwicara ngo tuganire neza cyane kugira dutegure kazoza kacu sibyo ego ndibaza hari telefone uba ufise ngaho ndakwandika nimero cyangwa nakaramu okay ntaribi inimero ndaza kuza kuira twita urundi mwanya ntangorane ego reka rero ndagusige turasubira sa murakoze Kumengo mu bibazo none gambo wewe ni iki reka ni hatari ayo nabonye cyane siyo ndafise umugenzi w'akagenzanya akagenzanyo aho usanga hongeye kugukubita ku ntoke bya bintu byawe abona testimony wa mu bro w'iboga rukuntu nta maboga aragaragara namutumye kundehereza umukobwa ndamuha n'amafaranga kugira kiyampinduka mu nyuma reka bro rero tukiraho nyene renda ndaziguhereye nimba rujya byamwisitse twese dukoresha urabona n'ubu nyene mwaka kanya tumuciye kahantu hari ahantu ku kabari hari silva karenzo ariko mwe n'icuki urumva umwana sinovuga ngo numuneke sinovuga ngo niki kimwe gusa umwana ndamuguciye wenda kubwira yambwiye ko byamunaniye ngo modemu ngo yantutse bavuze ngo mfise amazuru ngo nyizi ngo nyuma n'ishambura y'imodoka sinzi ibintu aradedekanye ibintu umukobwa yari uje gusumbya byose agusunda imitoma agusunda n'amahera uvuze ngo ari ku kabare hamwe ha silva karenzo gusa we nuko buri gihe usuzugura kanca amazi burya narakubwiye kuva na kera hakonegwa n'ijambo negwa n'uburi bwiga we yuba wiyemera muri wewe wakoze ikintu kizi uvuze ko ari kwa karenzo mbega utavyumva reka ndabasezerere ngende kumuraba oya genda uriruka mwagusa aragushishorera ntiwibaze abagibaza ngo aragira atakumenya amazi hanyuma ngaho naho nahiye ari kumwe n'umwana hanyuma gutereye mu fre cyane sawa komenga ndamutsa ni kimwe banza umbwire kwanza byagenze gute nega nibyo byari binzanye ngaho nibyo byari binzanye nakuzaniye inkuru zawe ariko mwene wawe uri ni chance ndabwiye uri ni chance mama wawe yakubyaye yase nategereza kugira amachance kuko ndazi ko ibintu byose biri ndakubwiye siyo kuvuga ngo watomboje ni chance ndabwiye yuko utagiye yo wenyene wagiriye ushaje ko watumye jewe navyo ndahushijwe uko byagenze kose je nkeneye amakuru yuko byagenze neza Shadrack ndakubwije ukuri genda uwihereze pole nayo ubundi jo hoho hariya sije mbonye ndavuye yaho turera amatwi ndakubwiye ibyo ujya mukobwa jewe naragiye sawa umva ndakubwiye ka kwishinga amazi je mfise umwanya mutonya bari ujya mukobwa ngiye jewe ndadodora aranyugururira hanyuma ndasanga aho yicaye nyene ku karago turicara hama ndamubwira yuko ari wowe wantumye Shadrack arambwira ati Shadrack nuwahe ndamugerageza kumugenekereza wari ati umuhungu wigeze kuhura tuhagaze ahantu kanaka ucubyibuka nawe aca aragimera nyene nk'uwibagiza ariko yaje kukumenya uwari we hanyuma ndamubwira ati niwe yantumye
atarashaka yuko woba umukunzi wiwe mukahuza ibyiyumviro hanyuma mukazogera ku kintu kiza ndakubwire yampakije mwana w'umuhungu yantutse aje kijya gihungu kidasokoza n'umushatsi ngo muzuru nk'ipano y'imodoka ndakubwiye mwana w'Imana iyo ukigenda wewe ndakubwiye n'ibikoko yabigusukako ujya mukobwa uko namubonye arakaze na atajonje vuga ati reka mbabarira basi je ngende ndamubwiye ntaje so no kunakuramuza ahubwo wazokubona acaca iyindi nzira nije ndabikubwiye uri kurambere ndakubesha vuga n'ubu nyine tugende tumusange ariko je sininjira no n'ubugari bwaraye ko wikoroza n'ibiki umva wewe nakubwiye ati ujya mukobwa nejo bundi ntuze unugire na apeti yo kumuramutsa nije ndabikubwiye idiri ryawe ndahejeje rirananiye ariko ujya mukobwa ibyabaye ariko ujya mukobwa yishima kuko afise ubwiza gusa yambwiye ngo arakuzi ngo yumurakenye ngo ninzu mubamwo ngo harara impene umusi no mutwara nobanza kamaraza mu giho mu rongore rw'impene akabanza kaharara aho urarumva ushaka ari humuraza none je ndara mu rongore rw'impene none yabivuze atabibonye yari nzavuga ibyo nane no hamuraza kuko yarahabonye rero umva uzohamuraza urahafise kwanza je ndamukunda nta nabwo mugabo je icyo ikintu gihari wamehembye twavanye kwasigaye ku meza ahubwo subiza amahera yawe sinagiyeyo uko umbwira by'amafaranga sinayakoreye wayakoreye gute idiri yakuna rero twavugaye ko imuzana umva shefu jewe nagiyeyo nataye amaguru iwanje nataye umwanya wanje jewe nagiyeyo ibyo by'amafaranga ahubwo nyongera ahubwo nifana twari kumvikanye twavuganye 5 urayatwara yose uranywa amazi je inyota iranyishe ngaha n'amatindishije ko imva ibyamazi je sindimo shefu idushware twumvikanye ujya mugore yakwanza dimire wari gutwara 5 ibyo ni ibyaha kwanza subiza amahera umva ndagusubize zana icabona basi subiza 5 zana aho twandikiraniye subiza 5 zana aho twandikiraniye nije ndabikubwiye zana aho twandikiraniye umva nta mafaranga ashobora kuguha wewe genda wimoshe nta bindi wariwe umviriza ndakubwira je sinayakore mbwira ndumva kuva twari twicariye ngaha n'ugize iki umubaze sha uyu arajya gutongoza umukobwa mwenyewe urabange nasa ngo numukene bamuteye indobo bamuteye indobo naho biguhebera bamuteye indobo bamubwiye ngo afise umuzuru nk'ubugari bwaraye kwanza umviriza ndakugabye genda umeshe ubwo bwana ibiki nimwese je ndirakuvuga ntabwo nimwesha yakwase genda wimweshe ibyawe wowe kujya kugwana n'uwo mukobwa uko ujya kugwana natwe umupasuri uyu niwo mukobwa wagiye gutonga genda umupasuri ari wabo akwereke kuruta urakenye kurusha dimire yanje nturiye dimire wewe inge amafaranga yiwawe ndayari nuko rero sister nuko nakubwiye ati rero tuzohurira hano tuganire ndabona washitse kandi birangyoheye cyane ariko reka rero duhamagaze kwanza akamuza agafana kabanze kaje twe turamwe nakarumunyegeri buganira ku igufu we shaka renzo nyakurenzwa kwivu we shaka renzo uri mu bigi wana gutumyika nagutumyika yego boss we kuva wagende umuti waherayo we nagutumye fana zingana nagutumye fana zinga wala turi banga nyibutsa wala numye zinga wowe ndagutandukanye n'Imana yateranyije wewe muri babiri none ubona turi banga nako nakademu mama we maguza amazi karandabo kameze karama takuza nini fanigira kabiri yindi haje uvuze ni umwa ya anywa sitro nyarutsa kandi gira sitro zaheze hari mbo hari bonus promotion nta bya promotion twese dushaka iyi ni Sprite promotion Sprite ugenzane tonique irahari ni nka wewe unga tonique umuntu atani nyamufise ntubona ko utuzira uyonga nyaruka gira vuba nangorane boss gira bwangu komera boss nyaruka rero yego boss uri kwanko nteze induru wewe uyu mukozi wawe we Karenzi wowe uri mubika ariko sha wewe sinzi ngene sha urindire ifana iri he ngiye yanumyiki shiraho nta ngorane wari wambwiye tonique wewe shiraho twafa kunwa nta bindi je nakumbiye uburuma boss kubera uri mwe rumva umva ndabwiye nta kundi reka birangira kuraza kumbona iri mwe byunyunyu kubera
mukunzi nase yuko ibyunyunyu byokama n'isukari niyo mpamvu nakuzaniye Sprite kubera igira kwiza iravuna bosi kandi rero bosi nakademu kicu kinodamo n'umujazi kugenda assalamu alaykum pana dandi yuguraje tuvuge wari ku muislamu wari ku muislamu yariye ku muislamu he urabakiza mu biki wa mugawe urabonye hano yo twiri inde nizonyise okay ntacyo kabirangire ndeka kubapanga ndagura yindi kari busenyo wanjye ariko nteye uburo bose nteye uburo bwahe ndubwiye bose wabaguhereze kandi we ntande rugira wowe oyi ndere ndina ndakesera ibiki wewe ni bebyo mako ndaguhi mpapura ndabakore n'urotwe wegenda ari yuzo boss komera sawa fresh boss uchunga karere kuri atano boss okay kuri mwana sawa mu yari isari mugabo mfise umurobo ntandera mfise niko yamye yaratunaniye nuko rero shiri wanje rero ndibaza ni byiza cyane kuba twongeye guhura kandi uno munsi nenda gukumbuye abona nayimaze imisi ndi mu kazi kenshi cyane hajya wavuze rero ngo akazi ukora n'akahe nakumurire cyangwa kumuhiranye agasanzwe mu rugo kandi umva ni byiza nta ngorane tuzogira iki ukamarika ndakumenyesha kwanza yego oya reka Okay. Wow, imeze neza nyine. Urumva kuryoherwa gusa. None ivyo wagize urabinezerewe rwose nkaho umenga nta kigeze kiba ukampenduka ngira ikijuju ibiki wowe kwanza ivyo uko bavuga nta nibyo numva jeyo sister baga uramuzi none twokwijana natanze isheri wawe nivyo ariko n'injyaje ninjyaje yariye kwandi kwa mama wawe namutumye kugira ngo aze ndavaho kugira aze kugira iki ni mu manza turi ngaha none inoti ya 10,000 warariye inoti ya 10,000 imeze gute urazi inoti ya 10,000 abangena hagati nta na 10,000 aranakorako sister nagukunze nkikubona utagiyewe ya ukunda wari wose ubonye mva hari jambo naguhaye ijambo ndagihereza kuko wansanzeho jewe ndi ndio kwanza ni wansanze wanjye uvuga nkandi wo naguhaye ijambo wewe naguhaye ijambo ngori nta kuko ndaje najama okay genda rero uzomurondera mwivuganije muga nk'umuntu naguhaye inoti ya 10 kugira ngo ugende ndohereze ubundi wacho yakira aya ndiko ndamwe nta 10 rimwo none wewe mutinya kurereza cyane gose urantwengeje pe none wewe reka kuneye gushikira ngo umbire kumwe akubwira iki se katazi no gutongoza akubwira ibiki ko byose byamunaniye atazi no kuvuga ntazi no guhagarara abangena ahagaze menga ni speton nyene byarashitse bisana n'igihe ko ubona tumye ashobora gushikana ubutumwa ko namutumye umva je ndi ntumwa ariko sinenze ko ntumye ndi ntumwa jewe nta kibazo nanditswe muri inde kama mulungu sinakubwira cyo ko byakuneye kwishikira ngo unyirehereze ndawihangana cyo kumunsigeho ngiye hama bazi mugenzi bro ndukunda gushimiye cyane ko warampaye kijya cyiyumviro cyo kuza ngo ndakuvugire ngaha ariko ubona ko no